Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Ay lakay, ada simmangpot nga ikit ni Dumeng. Aday di balay da? Uy. Hanyat gagara na. Ay, ijak ka mo Tanalpas mo ti panagraraap sana ya. Mabayag pa mo ti panagagapas. Wen, tatinawon nga umay. Panawon ti panagaapit, wino panaggagapas. Ta umay makigap-gapas. Uy. Isuday jay, isuday imay. Saan anak ka umay din na panatawan, takairot iti lockdown. Wen gaya maya. Absent iti na panatawan. Present itan. Mamanga no agbakasyon laan. Keturain nanti panagagapas, kasta. Ay anyat amo tayo ngay. Mayat mo't kiti Gawat ita. Katapay nga ngirsi ka ngay. Gawat. Ken adon ti agagal iti riga ti panagbiag, gapo iti panagbabati ekonomiya, gapo iti pandemya. Ket amangan umay na ikabang ti baginan kini Domeng. Unay Ay madin ano kasta. Sika amat. Di ka man nagsaon. Ang mga adala na patigmut a ginagara na isong adda. Agdamag kanto kini Rosa inton makasaritam. Wen. Mamaktumot lang no niya tigagara day jay nga ikit ni Dumeng. Imbag, nakalagip man na niikit mong ubli ngayon, may, Dom. Uy, angam, unay kan. Ikit mo kunam. Saan ka kadi makipag-ikit? Ay, wala niya. Ay, alawi na, ikit ubleng. Imbag man, tanay ka gumaan na timay kat medyo narigat pa ilat agbiyahe ita. Umayag bakasyon. Ken pambaran ng tumot na makigapas. Kas iti sigaw da gagagaraan na dito nagbugsuta. Makigapas? Uy, saan la mamin panaggagapas tumanay? Kano kalkalpas ti panaggaraap? Uy, manula abulan lagi ti pagaya. Panaggagapas tumanay. Ay, wala niya. Kaya tasawan day ta. Nasuro ka talubulan, ti bakasyon na. Mapanakas ta? Mayat ta. Uy, mayat ta makabanding tamot iti usto ni ikit ko. Nabaya gadyak nakasarsaritan. Wala ya. Isulat na batbati nakabagyak iti mother side. Isa kaili ko matakabanding. Ay, makapagbakasyon ko mama ni ikit ko nga Isabelia. Taga Isabela, ta umay maagyan dito balay. Anya? Wala. Tapno da makasarsarita ni ikit ubleng. Amangan ka no may kawan to no mabaybayag. Sabagay. Awan mo't kasingid na dito nagbugsuta. Awagam ni ikit mo nga Isabela. Unsa? Pagbakasyon na umaniikit ka, tagbanding dakan ni ikit mo. Ay, lagsa pa rin war ni Rosa. Kasla di na kaya na makabanding ni Ikitubleng. Kanayon mo tinarumwar. Ay, good morning, kaanakan. Good morning, Mike. Ikay. Ay na, nagmayat lakit agbakasyon dito'y nagbugsutan na. Talaga amayar dito, Ikay. Ay, ngam na Pasensya ka na. Tabagaslat na bitbit ko abalon ko nga imay. Awan problema. Samay saan mo't nga uso ti balon kada iti agbakasyon na kakabagyan. Sa bagay. Himbagkit niya, tanakaumay kayo, nga oray medyo na erot pala nagiti alagadan iti panagbiyahe. Kinumpletok mo't dagiti kasapulan. Iso saan ka amadanagan kanya nga oray sa anak nga ag-face mask no dadumata nagpabakuna akaw. Siya, oray da kami kan Rosa, nagpabakuna kami. Nalpasag. Gayam. Hanggang for security ako nada.
ag face mask tayo latano mapantay iti kaaduan ti tao. Ay, wala. Para sigurado. Oo, wala. Nay, agtugtuglip kan san. Medyo napuyaran na kami ni Dirabi. Ay, kat iturong mo latan akanakan. Pagustuhan tarik nam. Unay kan aya. Ilad ko kumangarudan. Ay, iilad mo latan kanakan. Nay, mayat Ginanggana sinikit mo nga ubleng tinagbakasyon. Nauray na, di pa naggagapas. Wan, Chairman. Nakiiniliwan iti gusto ka na kami. Wan nga raw. Kasla makikabalay mo tinitag na nayaw. Kwa, saan mo it? Langay, panagagapas mo't ka nun, makibulibol ka no pa, isakpay nga agawid. Kastaya. Ay katmayat. Adda rason tintensyon ti bakasyon na. Isumot ti kunak. Ala. Sana dakas di mang pasangbay iti kabagyan. Nang runa ita, taadon ti agrigrigat gapu iti pandemya. Na pandemya mo't ngamin ti kaadwan apagtrabahuan. So, go. Very good, niikit mo. Ay, di awan mabulod ko akumpayo kaanakan. Awan ikay. Tamapukpukaw mo ito na itay kumpay asigo na bulbuludan nyo ide. Ay, sayang. Aywan, malagip ko. Anda sa gayam na itugot ko akumpay ko. Aya. Ay, kita tuwa ni Jay Bag ko. Basta, anda kumpay ko. Imbag ta, makabuli-bulak pa'y gayam iti bakasyon ko. Ay, dublay! Handa ka, matrosa. Wantatang, dituyak man pa'y labalayo. Masursurunak kinidumeng. Oo. Apay ni Doming. Anyaman tiriri yun. San mo nga ibaga may papanmanan iti COVID. Ti pagrikyara niya. Makauma lang amin ni Dumeng. Sapay damo ikit na pa sa rebyangot. Aywan. Sumangpit sa mo ti ikit mo nga aggapo di Isabela. Nikit mo Isabela. Agbakasyon ka numay. Kastaya? Wan. Kita mga no balayo ti pagtarusan na. Kailiw na kakanumutan akaanakan na. Iswadwanton nga ikit ti bakasyonista abisita yaw. Adda kaun kaanakan. Imbag tadda kay ngagbaysaon, ikit Isabela. Ikit? Ay, anda ka yon? Siya akong timang bitbit ita traveling bagyaw. Ay, alala, unman. Ay, nagtuok ti agbiyahe. May kayo. Sapay pasaray machikpoint kamay. Ito ko yaw. Kagangay na, tas antay pa makampantiga po iti pandemya. Ay, naimbag ata, nagpabakuna ako. Ay, sumot lang awan face mask yan. Nalobat ka nga mayos lang. Nakapabakuna ako. Sige, ituloy ito nagsasarita. Lang ituloy dati aramida kita. Okay. Ala, saan aga po na bakunaan kayon? Kat 100% mo't makalisi kayon iti COVID, ikit. Sana bale.
Iti edad ka, nasurok a 60 ay, oray mataya kaon. Ala ni Ikit. Ay, umbay. Ay, saus, iti kastoy arigat ti panagbiag itan. Nagasa tunada kita'y natay asaan da makipagrigat. Anya? Kinapudno na sa anak ko nga agpabakuna kaanakan. Idi adaw ti agkun ko na biitin na ti biyag ti tao na itabakuna ay nagboluntaryo akaun anapan nagpabakuna. Idi adda si Mangput idi Isabela. Saan kun nga inuray ti text amang ibagbaga iti schedule ko. Kasta? Ngayon, Rosa, tay ko na kaon. Ay, nagasgasat pa'y laang dagitay natayin iti kubed. Ta, aginanadan. Sandan ama padasan ti rigat ti panagbiag ama padasan tayaw. Imbag tadamot lagayam kumpayaw, Ikit. Daytay ngarab na tao met akumpay ti aking kumpay. Nasaraka kay balay may. Imbag ata na itugot siya. Tanay awan mo tay kumpay may. Sa anak mo't kami na makigap-gapas. No kasta makibulibul kagayam kab sa tublay. Wan, sayang mat ti aldaw. Sa may sa anak mat kat ngay may dito itap ng agsenyura. Mayak ta makibulibulak. Adun ti agaw awis apakibulibulan. Ay, kasta aya. Ay, kayat mo, agkuyog ta. Agpabulibul ita jay nalawat ti kapagayan na ijay daya. Ay, kita ikagtanay. Mabulod ko akumpay. Dahil nga raw, sayang tawanan tay kumpay kaw. Adumot tila ko akumpay jay ilay. Ayawanin Noen nakpayla gumatang iti kumpay ay awanin Anyan tupay ti urasan. Ay, huwon mat kiti Ay, napatagmat gayam talaga ti kumpay ay. Gaputawan kumpay, awan mat 20 bulibol. Rasaon ti kinasadaw, bulibol. Anyat kinunam, kabsat ublang. Sa dutak, gaputa sa anak kasumurot kun ka amapan makibulibol. Saan? Adda ay ibagbagak asadot ka. Basta no adda kumpay, adda bulibol. Kasya, ti kayat ko nga ibaga. Ay, talaga bumubulibol ka ublang. Bilibak, iti kasta nga edad mo, naparansit ka lata. Napanan ani ikitubling. Aduda na pan nakigapas ijidaya. Talagan siya met nga isot gagara na ngay may ditaw eh. O tatang, ngam nasakbay unay. Kalkal paslat pan nagraraep idi may. Hangam di mo't napupuutan. Pan naggagapasan adda pala ditaw. Dahita nga raw. Ngam jay mo't ikit ni Rosa. Kaya't na mo't isumurot ka ni ikit ubling. Tidakas na, awan mo't usarin na akumpay. Aya, di kasanaw. Sana na si Murat. Sana na? Katawan nga ron ni ikit ubling. Awan kumpay, awan bulibol, kun kunana. Napalabas kumot dito di dagiti bunggoy, dagiti napan nakigapas. Nagsusuon damay iti sinakaw. Karama ni Jayan ni ikitubling. Wen, napaw, sinusuon na di bulibol na. Kanayo na mapan makibulibol. Grupo-grupo na kami na. Nga raw, kasjay ati tao, nagagit. Sa nakas kadagiti daduma dita, ajay lagsipsipot iti food pack nga ito di gobyerno dar aramidin da. Ang nga ron
Sada pala pabasulan da tao na on maawat da taag kurang. Nalabos dagiti daduma. Sapay dagijay pay addaan ti adda nga reklamo. Naku na yawn. Tidagas na. Atapan dan sapay da tao nga gilimlimang. Anda ka namang ibagbaga dita. Adji karto na naglaw ni ti food pack apara ka dagiti na lockdown ket nakurangan. Kinisayan tayo ka na. Anya? Ne. Kabarbaro na ita at chismis Itala ang maamuan niya. Unmag. Tidakas na. Ada ka numot nagkuna nga opisyal ti ili. Arumbeng may reklamo tayo. Takurkurangan, wano kiskisayan tayo tilinaon na iti packings. Ay. Madidaytan. Isong agpadaan tayo, Chairman. Mga nadakit di ngagpay sumapa nagreklamo. Isagana tayo, nagiti ebidensya tayo. Asa na pudno na dyan nga akusasyon da. Kastoy ti rumbang. Aggagat tayo tapno ada pagbiag tayo. Ayun ba? Dagiti mo't kaaruba dito'y nagbugsutan ti bilibak. Kay kayat dati makirikrikyar iti may papaniti food pack when no relief. Dinto tanagado ti pakianyan itan tapa naggaapitan. Mangipakita iti kinasadot day takabsat. Kita andak man. Jak may ibus ti pakibulibulak. Binalon kunto pa iti daduman iti iumay ko ditoy. Kasta aya? Uwan kabsat. Iso amas daawak kadagiti agkuna nga awan makanda. Asang kasapol, sang kaapuyan da. Oho, kinasadot la day jayang. Husto ka dita, kabsat obleng. Ato pa'y dagitay sadot dita, nagagat nga agpuyat, akapartner mo't dagitay tinawon amabsawg. Anya? Kasunod ay takabsa. Di mo maawatan dyan baga, kabsat obleng Iso dagijayan dagitay agtrabaho iti rabe Nagagat dalaonay no trabaho iti rabe iti pagsasaritaan. By partners pa'y Anya? Magits mo njay ko na. San mabalin amay may salat agtrabaho iti dayjay. Masapul with partner. Enton kwan, mabsugan jay may sa. De sabali man apagrigata na. Gets mound, kapsat oblang, pilyo ka matamay sa. Ala, inton bigat manan. Daitan ti balay ti kaanakak apagdagdagosak. Babayaw! Babay, kapsat oblang. Inton bigat manan, Ije itun kwada imbong tintayo pakigapasan. Sige, mapangkan! Sige! See you! Adun sa katinabulibol yun ikay. Sa nga awit yung manan na ito insangput yaw. Kastoy tinagagat baraw. Ado, ti mas daaw ka na kayo. Idaydayaw na kayo. Bida nga ron akaanakan. Uy, nagagat kay launay. Bilib nga ron ni katugangak Agustin ka na kayo. Kasta. Kaya't kumat makasarsarita ni katugangam dumeng. Adi, no. Bakante yun to. No, awan pa kigapasan nyo. Inkay pumasyar iji balay da. Uwan man. Uray ta, hapday kami mat inton bigat. Dumagasak to iji balay da. Apagisaw. Mapan to iji ni Rosa. Tagluton to iji ni ti pangaldawan. Ijay kay tumut na makipangaltaw. Awan mat balon ko ijay. Na kayo kay di. Saan nga uso ti makikaaruba nga agbalon di tinagbugsutan ni kay. Alawan. Dumagasak to naggapuak amakibulibol. Ala, dumanon kayo Awan pa'y dasufeng kan Rosa. Amo yung dagijayang.
Saan da mapanawan di poniraryada? Adulat matmatay aya. Adalata ngam imbag kay tasa na COVID ti ipatpatay ti kaadwan amat matay. Kay nagasat na kita matay nga dapay lamang itabon kadakwada. Nay, kahit mo ti matay ipag-Isabela. Ay, saan may? Ay, no siya. Saan ko pa'y akayat ti matay? Nagsaya at pa'y ti kastay. Panakibulbulibul mo. Ay, huwag. Enjoy ak ti biyag kaw. Uray awan kabalay kaw. Sige, tigagat kaw. Kastay. Uwan mat. Iso kita ama. Mayak nagbakasyon, dito'y nagbugsutan. Nga uray, nagyana kon dito'y iti sumagmamano abulan. Ay, awan mat mailiw kanyak. Aya. Ay, win. Panagraraep payla edi may ka. Sika Obling. Di ko napa-out. Talaga napautak dito yan. Kabalay dak at talaga nakaanak dumeng. Aya. Di makapagbayaga mo nga ron dito yun no kayat ka. ay, nariga nga milon ti biyag ijay Isabela. Mabalin mo, tanaanos mo't latada duming kan Rosa. Ay, uwan. Day takit iti maidaya ko ijay kaanak kak ani dumeng. Aya. Ay, mayat nga ron Oray no, agyantan dito, kabsat ublay. Ayun na, kabsat Isabela. Awan mat kumpay mo. Arason iso nga awan bulibol mo. Nay, peti kumpay kan bulibol. Agpaiso ti kuna ni kabsat Ubling. Saan kayo amawatan? Naglaka. Ada kumpay ko, iso nga ada bulibol ko. Ada bulibol ko, iso nga ada balon ko. Naggagatak a tao. Iso nga adalat ta pagbiag ko. Katsi ka, taawan kumpay mo, awan bulibol mo. Iso nga, anya nga iti balon mo ang makibagbakasyon kanyak. Awan, gusto ka Obling. No adda kumpay mo, adda bulibol mo. Ta nagagat ka tao. Iso nga da pagbiag mo. Kumpay, bulibol. Ay, agparis at talaga na kita. No nagagat ti tao, mayat. Mayat da dyan na tagainap ka. Doming, mabali namin. Dapat tayo. Diyak pala narnalpas to istoryak. Umagibas man na tituglip. Hanyak nagpatingga ako nito istoryak. Ay, kita man ti plat ka. Piyag ti agayan ayat ama pawilan. Masag ket awan tinaaramidan lagi ti agayan ayat. No di tinagan anos iti panagay nadayuda. Nanda nagkibusan. Sa nabali? Sa anak amayawan, nga ora itantan ko pala pananging surat ko iti gibus na. Wala ba? Talito, sursuro taga plat ko. Naurnos na ito. Kan nasidap mati panunot ko. Tsak to malipatan lang iti naisurat ko, nanas ka na surutag iti sequences ko. Ay, mayat tirik na kiti panagdis sa tibukot ko di tinalok na nga sopa. Ay, laban lugbat kami ng tiutak ko. Apa yan?
Dakit din na kinala. Tawan makasinga kanyak. Medyo awan una yan ti problema iti pandemya. Isa bali, nagsublimot ng ti normal at aray ti ponirarya. Pinaltaw mo tendero sa ijay. Why? Dom, kasano da ito yan? Saan da ka akayat datatang kananang ko? Ngam, ayatan nak, saan ka day? One month. Pagdwadoam ka di dayta? Di ilaban mo lat pati ayan-ayat ta. Ngam, kasano? Tulungan ka ngagpanunot iti pamuspusan. Sige man nga rod. Nungat ka. Anya ako Panagtutudon. Amumutay. Nalawa mo't basit ti kataltalunan may, nga isot pakakumikumak na awan sirrek tayo iti pagkadalan. Dayta kinaman nalon mo ti sanda pangayatan kan ka. Aya, ang di mo't adda mo't talon niyaw. Adda, ngam ipatpatalon da. Ang at least, amo ni tatang mo, no kasano ti kapatag ti talon. Ken dagiti man nalon. Tano awan talunan, kano awan ti agtalon. Sa dinong harap ti pagtaudan ti bagas, kas kada iso amin na pagbiag ti tao. Isumat. Adda na idiyak. Anya dayta. Panagtutudon. Ado ti aga-ariwawa iji na aradok a kinalang no ikirabi. Inak agsilaw. Anya? Anya mo ti silawam? Inak agsilaw iti gakgak. Tukak? Uy, inak agsilaw iti tukak. Tas sagutak ni tatang mo. Rosa, Tatang. itay pa ilang ururak isungbat mo. Napnapa namin di malam. Ijay Barangay Plaza. Kahit anyat inaramid mo jay, ta sumipngeten idisimangpet ka. Kuha. Nakisinara ka kiti. Nakisinara ka kini Domingo Mintalon. Tatang? Akronem! Wan tatang. Ay, saan gayam? Una kung kahit talaga ka di asahan mo ama adaywan day jay. Kung amin. Awanan ti ado asaw. Akayan ayat kayon. Saan pa'y? Wan ko na! Wan tatang. Ay, tutundak mo. Anyat po no. Inaklon mo ti ayat na. Agsaw ka! Di ka mo't nga minagsaw no di ka bugtakan. Wan tatang. Agayan ayat kayon. Saan tatang? Nika, tipod no, ti bagat. Wan tatang. Kastagayam. Amu ko ndi aramidek. Ngam pagsaritaan may kananang mo. Anya ti aramidan nyo? Di mo damakin. Kaste ti ibagata, Rosa. Anya dayta? Ibagatan anay lawan ta. Tapno pagkasarandatan. Anya? Dayta ti solusyon ti problema ta kada tatang kinanang ko? Una, saan tamot akayat ti agsina. Di agkasartan na palubusan na ta. Tapno sigurado aratan. Tom? Uwan ko na mo. Ang padasag pa nga ay-aywan, babaan ka nagiti masilawak agak-gak inton rabi. Sige, makaamu ka.
Sunan to'y alat ka. Ngam na yun akpay. Ibatik to para si dami kidaduman. Ang pilik to dahil tidadaklakan turais. Taysot isagot ko kanina ata akat katuganganag. Nya, naata talaga. Tapag doa-doan mo ison ka agbali na katugangan kung saan. Nay, nagdakili na ka nakamasngada kas lagur uray mayat tiga kagakan na. Naamon sa talaga. Jak isina ti darang ti lampa. Aginayad ako nga masidag takemagag. Nakembagan. Ipisok ko adago si iti alat tapno. Sari na makalapsot. Naway! Di nakilat! No di mo kaya't ka makapulos amin dagita sinilawan. Kan iniyalat mo akabadak atukak. Nya, agsaw ka, tukak. Of course! Nagtakal kangiwat kao. Takatagsaan. Ay, Anay ko! Impatak na patay! ano na ito yun? Agawid ako. Bitakan to ka. Wait a minute! Wait! Aglagto-lagto sumusurot ka niya. Kakapsutak na imbaldak mo! Imbag! Dan nakalagtuak! Alam ko sa ititakyak mo! Ay, naglamisan. Marigrag ka. Naipagkatan dagiti sa kakan, imak! Tinakbasta ba wagwag? Yawin na kon! Anya? Naimbag nga oras yaw, tata. Imbag tasak tinadanon mo dito'y balay may. Awan ni Rosa. Eh, saan ani Rosa ti gagarak, tata? Tasinaw, siyak. Uwan, tata. Itad ko lang na ito. Alat. Hanap no, iti... Anya na jay. Akun unitilin na unti alat mo? Nga, sagot ko kada kayo, tata. Alat yun na ito, ikaraman na itilinaon na. Ay, Nagsilawak, idirabe, tata. Para kada kayo. Anya na ita, panggayuma? Saan? Imbaga ni Rosa, paborito yung titukak. Saan na panunod ko tinapan nagsilaw? Ala, hakid. Ay, urisan ka kahit na madugangan. Alaik. Sagot mo ako na hindi. Muti nga ro din. Nalakayat agbulaga mang paiti grasya. Agyaman tata. Na, baliktad. Si kamot nagyamyaman. Para kada kayo talaga dita. O sige, saan akong nagbayag? Inak pa. Mapan ka man na nagsilaw? Uwan tata, inton rabi Ay, siyempre inton rabi. Imbaka kayang itan. Ha? Ay, mapanak pa yung araw. Mabitlaang. Ha? Di mo namnamaan aga po kadagitoy ato ka ket si papalubo sa kon kinirusa nga armam. Awan mat connection dagita tukak kan ni Rosa, tata. Para kada kayo talaga dagita tukak. Kada kayo kan nana. Good. O sige, ingkan. Thank you, tata. Anya jesang kay bagana. Thank you. Ni. Dadal sa ni utik na. Sa nabalin. Kulaput akong dagitoy atukak. Ang mga numadlaw ni tatang mga awan ka nita balayaw kat sapuran na ka. Saan? Kan tiyan muna kat pimanaw kan. Kan tiyan muna kat napanak ija ayan ni kasinsin ko anin niya. Kasta?
Kasanuta nga ta. Saan naksamot lata kayat aparakan ka? Anyat kinunana aya. Saan ko kano anam namain, agapu karagigit to kakao. Palubusan na kan nga aramay. Saan nakalatangarat akayat? Timang ka. Ang sana bali. Uray kat naluknang ka. Anya naluknangak? Ti kayat ko asaway. Uray kat ay ayatin nakmat at talaga. Iso ati kunak. Ibagatan nga da inaramid ta. Tapno pagkasarin tatan. Anya? Kasanon ti panagadalta? Agadalta na ta. Dong? Umanagot kan. Ibagatan kadatatang kananang mo nga dan inaramid ta. Tapno pagasawaan na ta. Uno saan agtaritan? Anya? Uno sa. Tapno masigurado ta adatan. Bayat, masansan na sagutan na kadadya duming iti tukak alakay. Wen, ngem saan ada gitu atukak ti kasukat ni Rosa. Ay iso kumatikunak. Ang mga naisuksukat mumutin iti tukak di kakaiso ng anak ta. Saan ba ta? Ay sos. Nene. Adun sa nakabulos at tukak. Nay, kasano anak kabulos dayta? Kat sinaggaysak ngin ruwar ti linaon ti alat, idi nagkulapotak. Si kaman kat day. Isa pa'y nagdakkel. Uno, karagday ta? Sa nakaragday ta, tadapay duyaw, anayugad di tabukod na. Nayon dayta linaon ti alat dayta. Nakabulos nga rod. E kamagamon ata isupay. Wen, sapay dakkel. Umanay asidak daytan. Agin na yadak. Ta umasidegak. Tapno di makigtaod. Daytan. Na, agbalbalikas tigagak na. Tukak kong kunanan sama. Ni ay. Limag to na nagdiso iti takyag ko. Ay, lakay, naamaw. Awan bubut nga nga mga iraman mo ako laputan. Nagdadakkel dagiti mata na. Mulmulagatan na ka. Nay. Tukak kakading agpaisaw? Na. Nagtalnan. Si kalatan dikit kitaan na day. Tukak kalang agpaisaw. Tukak kalang agpaisaw. Nene, apayin gustay. Kasasaom sa matin day tatukak. Tukak kalang agpaisaw. Tukak kalang agpaisaw. Kay, anyat sasawi mo. Tukak ka. Hoy! Limag tong titukak. Nene. Oo, madayon. Apay akinigtot mo. Sayang pay. Ay, tukak. Agsubli ka. Ay, iraman ka ako laputan. Ay, Gustay. Agsubli ka. Gustay, di mo ka matunayin. Saan mo ama kong magdaytan? Ako laputan. Asim. Sa utoy nakamag ko na tukak. Paiso. Ngamamok. Teksa ko. At tayak ng kulo. Dito hindi ang kersang. At akulap na. Now. Ibulos kan. Dita. Saan ka maakalitin na kulap ko? At damag nito. Nakiti. Takulap na. Ala, ibig ka. Dito. Takulap na. Teka, butang. Agpadata. Lang. Anya? Sa anak mat ama butang. Teka. Ito ha. Tinak mat kumak. Kabutang. Ha? Ang kayam ta. Naipagkat kan dito yung nakulap ko. Swerte ni Domingo Portugal. Kabukanyak. Di mo ka di kayat. Di maisam iti swerte. Ha? Di mo kadak iti nakulap lang. Akayat na asawain. Tumkat mat. Di swerte man. Mamati ka.
Anya dito yan. Kayim ko ni Tumeng. Swerte ni Tumeng. Simo ka kimot kaya tiyak swerte. Diyak amo ti bagbaga maswerte. Nya ka kita ti Tukak. Mga no, pagbagtitan ka pa eh. Gustay, ngayon mo! Ay, awanan! Ni Sufeng. Apay, Sufeng! Ay, awanan! Anya tawanan. Ay, nanak. Apay nga grungaab ka mo, Teng. Intangal dan jay anak ta. Di Tukak! Ay, anya, intang na ti Tukak. Ay, anya ti sasawa mo. Buming at tumutukak. Kada niya kumano. Ay, na. Anya. Ha, ti Tukak ni Dumeng. Hoy, si ka Tukak. Jay ka di panangitaray ni Dumeng iti anak ko ti bagbaga maswerte na. Hey! Agsubli ka Tukak! Gustay, apay, agmauyong kansamatan. Swerte at Tukak. Ay, anya day jaya na ng tagainap ko. Tukak. Doming, mabali namin. Maya tunday ti suot ko. Biyernes mo dita. Sa nabali, uray biyernes. Ta sa anak mo nga grupo pa a Biyernes Santaw. Hay? Hihihi. Dagito'y arungi iti ag Biyernes Santaw. Oh, awan na. Iso nga ubing lata ti rupa, tanarungi ita katao. Hihihi. Day, Yeah. anyat nakdakan mo gusteng tarungiit kala arungiit dita. Awan. Awan kunam. Ibagadan to pa yung agbagtit ka no kasta kalata di tarwar wano di barangay haul. Dakas ayat agrungiit. Pagpaubing tupay. Anya? Denggam to'y dani ko. Ha? Gustilo rungiit. Batit ka akaslaan sisit. Na? Naragsak dagitian sisit. Nalaing dapay nga agmadik. Ket Isar din baon. Ni apay. Madi ti kasta jarmo. Intun kun. Apay ayat. Tila ngamin pakasiksikuram ako na. Dilawon ka nga road tamadi deta jarmon. Ay, kwa. Apay aya. Tila ngamin pakasiksikuram ako na. Dilawon ka nga road tamadi deta jarmon. Pagatapan na kan tupay nga agbalay ti kasa. Rungiit kala rungiit nga awan motrong rungiitam. Dakasaya. No, rungiitak ti malaglagip ka. Anya? Baybay anak ka dilaang tada sikrito. Na? Anyat sikretaw? Ne? Sikrito pa nga rod nung ibagak. Kastagayam Sige, agi sikrito ka. Kanayon na klasik sikrito anayin. Agsin nekrita nga ron ano kasta ti kayat mau. Ti ko na jakmat ka ba alam, ti agi sikrito. Mga no, dapay abumasit ka nakaslaan sisit. Numaamuam to ti sikrito. Na. Madin sa dagyaan ay bagana. Ay, papadam nga rodan! Secret! Na. Secret ka no. Sana mabalin ayak maamuan niya ti sikrito na. Ngam. Ad-ada pa'y asan mo't amabalin amamuan na ti sikrito. Naragsaka ka kanayon. Kat sikritok day takin ni Suping.
Kanyat kinunayaw, makisalip kayo iti danaw. Anya tagpasalip, uno asino. Di mo nabasa yung magasay ni Jibalayaw. Ijay mo tinakabasaak. Nabasa yung ijay. Wan, saan ko pa nabasa? Sige, padasin niyo. Nagsimple dagiti alagaden. Ken aging talo adaniw ti mabalin nga entry ti makisalip. Mayat basag to man. Oresan ka na makisalip. Ha? Saklatan dumeng. Mabalin. Wala? Tulungan naktulangin. Iditim to jedaniw ko. Mabalin. Makisalip ni tatang iti danew. Wan ka lang. Iso nga, the assignment ka. Assignment? Ini kanak ni tatang iti assignment ka. Kapilita na. Nay, kasla masuron ka Medyo. Masuron ka, gapointintad ng assignment mo. Saan na tayo makagapo? No, pa masurunak. Oh, di ka man naglibak. Amamukan dom. Anya? Amuk makisalip ni tatang iti danew kunam itay. Sa imbagam nga da assignment mo. Maawata kon. Anya ti maawatam? Siguro, sika ti pagaramiden na iti danew. Sika ti agputar iti isalip na. Kasta? Medyo. Oh, di husto ti atap ko. Pinagawid na kon. Uray sa anak kano pala ama pa ni di barangay hon. Tapno makakonsentrate ak. Kat, masuron ka. Saan? Sige, nasaya at no saan ka masuron. Mapanak dyan ni nanang. Katno aldawan. Man ano? No ti pangaldawan ti pakadanagam, nakaluto akon. Diyay tulag gaon ti kanam ti aramidam. Nakon. Ay, panawan nakladagos. Sa bagay, mayat magtap no makakonsentrate ak. Anya nga iti tema. Iti potara ka dani ni katugangak. Ay na, inamulat Makikontisman mo na iti panakaturturog kon. Anya diyan tanabutob na itay sakbaya pinagawin na. Kaslag dandani umay. Alutiit, kas kada babasit nga ansisit kun kunana. Pudno mo tababasit na iti ansisit na makuna. Kinuremot na iti alutiit. Awan ni gante kada kita. Agura ka. Ayan nga talaga kita gagayim kong ansisit. Dito lang at agpakita. Oy, agpakita dala ko may ti pudno abiyag. Saan lang iti tagtagainaw. Ado ka, ti gagayim ko nga ansisit wano kaibaan. Nga, iti matlang tagtagainaw. Ano nga ta agpakita dagay agagayim ka. Nagpakita da ita ang mga nalalaing da pingagdani yung amsyak. Amin lang pa ang panunot ko. Iridap ko pa higit day. Barang at danton maputar ko, intol makariingak.
Nakasarita ko nang iti kamkamang ti sekretariat iti salip no pasalip, Rosa. Ay, nasayaat Sayaat, barang mangabak ni tatang. Uwain, pangabakag. Awan to maingatan ti masauna ken ka no mangabak to. Oray kotit to lang, dakila na banag na dyan. Apay akutit nga eh. Siyempre, jakmat amo no kasano ti kalaing nang iti makalaban na, no makalaban ko. Makalaban na, kunam, taiso ti makisalip. Ang amsyak ti agaramid. Utak ko ti makurta dito. Ibagam kin ni tatang Saan eh? Awan mabalin ko, Rosa. Talagakit di. Iti kaano man, kastuyak latan. Tom, Siyak latat hagpaspasin siyan. maawatan ka, Tom. Ngam, ipagpagapumla ka di kanya kun. Kan, panunutam laangan ti dadda. States ti panagkabaw danday jay. Saan ta ngagkabaw? Panunutam latakas tan Wala, wanan. Anya nga raw. Sige, panawan ka pa, tapno makakonsentrate ka. Tapno makakonsentrate takmat. Ha? Anya ti concentrate mo? Ada aramidan mi kininanang. May samat ni Rosa. Pagpanunutan na pala. Anyamat nga tati, pakakumikumanda. Ha? Adagsit-sit-sit. Ito'y! Ha? Basit at tao, anak abunite. Sana ka tao? Ansisit ka? May saak labasit. Tay kun nagangaan sisit. Ha? Agigyan itiliplipit. Ng pulos adin to maipit. Agdandanew? Sika, Domingo asingkit. Tikan mas tao dito'y kasangsangom abatit. Amom tagdanew? Duming mabalin namin. Kalbog to dayta iming. Adikan to agrupropa akas kay nadang niir akalding. Ha? Today, ti pa ijak ahito nga iming ko tinakitam. Iming. Tultuladan nila kay Gusting. Ahitam daytan kayam duming. Tadikan to kat agtamli-tamling. Ha? Nataros da kita ibibiyat na balikas gayam kong ansisik. Awan samat ti maawatan. Di mo tagipasitan ti kabalak kayam uming. Doming, saan nga uming tinagan ka? Doming. Arawan, kayam duming mabalin amin. Imbag ta nagpakita ka. Ang mga numatulungan nak. Isungarot nagpakita akwan gayam. All the time, anyat may tulong ko. Problema ko ipagisalip ni katuga nga kagustay. Makisalip, ititin na royan. Saan natin narayan? Anya nga rod, Danew. Nalain kang agdanew gayam ansisik. Isa ang mabalin at tulungan nak. mapasubo nga rod tilain ko kayam. Uy, di ka matanagan. Tangdanan kan tao. No problem gayam duming. Sana si katimang tandang kanya ka. Anya, Don't worry. Singirektan nila kay Gusting. Win or loss, singiret. sana? Sakto ti singiram. Tasak ti agparamid kan kay ti Danew. Sana para kan katoy aramidak. Siyak mati. No. Big no. Ha? Luklukon nakalaa ka na kayanan ni katugangam. Madinita. Isuasyak ti makamo kayam. Nay, kaslada pa ka danagam launay kagawad. Pagdalabasit pa kariribukak. Kuna ni chairman asaan kang agjote, isungay mayak. Ngap, da ka magayam. Uy, apay imbaga na si katagyote ita. Wan,
Ngam, adda ka mat. Iso nga gawid ak pailaan nga. Ay saan? Kaduan naklatan. Duatan nga agyutay. Ada kami aramidag. Kasta. Sikati mangintertain ka iti umaya ka baranggayan. Agtugawak la iti lamisaan ka. Ada aramidag. Iso Ngam. Ay ne. Mananiw ka gayaw kagawad. Naku na. Ni chairman. Ngam. Nalalaing kanulat tangam si ka. Mananiw ka numag. Anya? Imbaga na ti kasta? Wain kagawad. Iso nakaisim akpay Apay nakaisim ka ako na. Anya tiga puna. Sika nga mente amok analing agputar iti dani ukan mananiw kamatay. San mait? San man? Nabasa kong dagiti daniw mo. Avid reader nak. Kagawad. Kasta ya? Okay, thank you Jak amo kasta. Ay na, bilibaking ka. Iso sa anak amamati, iti bagbaga ni chairman, analalaing ngamsi ka. Tawan pa'y mo't nakita ka, daniw na. Yakmat lang mauray ni Duming amang itiks. Munalpasan di assignment na. Wino, saan na nga tangay na ramid? Nagipatuludan inton bigat. Ni, isubot na ito yan. Hello? Hello, Tatang. Nalpasan to'y assignment ko. Umayo ala nun. Ipatulod mo na. Umayo pa'y basaan Kaya't ko akontento kayo dito naramid ko. Sakbaya may email. Sige. Umayak nga ro din. Medyo naladaw na sardam. Okay lang ka na kayo? Uwan. Adamot plus light. Sige, uray nak. Umayak kon. Salbag. Paingay, akasla sa anak mata makad adayo dito arubayan. Tay paya magmagnagam. Adak pala dito batog di pinuon di santol. Naglawag mo ti silaw ti lenti. Taka barbaro ti bateryana. Nya kanaya. Ay, paingat Asino ka? Ha? Asino ka ngagbasak-basak dito'y apon ko asirok ti santol. Salbag. Tinsamot Maria abala dayta. Hoy! Agsao ka! Asino ka? Kuna! Sika ni Maria abala. Siya ti agdamdamag kamay. Ngam. Oray di mo ibaga, tinagan mo. Malasin ka. Ay. Salbag. Isu ngagpaiso. Ni, isu ka diti nangyaw-awan kanya. Sika ni gusting bating-teng. Anya? Nita. Ay talaga abala. Awan pa'y panagrespetum kanyak. Hay! Gusting kong kuna nakiting. Gusting bating-teng. Siya ka ditig agaram. Salbag. Agli si kay tidalan ko. Lumabasak. Agdabdab pa aklang arudan. Agli si akit din. Nita. Nakadip pangagpaiso. Paing agdip pa ka. Agur-uray akiti labar. Si kakit din tinauray ikaw. Ni. Okay, matkete. Mabalbalin kan. Ay, anusan kan? Gusting dalabar boy. Ay, sus. Pagbabagtitan naksakit eh. Ay, lumikli ka klangan. Kamakalisi ka niya. Ay, salbag ka. Mara, ibat na na. Anyat mapasa sa aking kanaya. Kuna ni ansisit batiit. Tiliwin ka kano. Ay, so titin.
ka. Anya, sino nga ang sisit batik ti sasawon? Ibatan na. Natiliw ka. Agawan kan ni Supeng. Daling mo. Ay. Sos, apa nga? Itay pa ako na ni tatang umayan. Ngamawan mo't langan. Ay na. Dom. Apay. Nakariinga ka po tadi ka makatal na. Pag nakalaapag na. Ay ko. Ni tatang. Apay ni tatang. Awan mo't langan. Kat itay pa ako na nga umayan. Anya. Inyawag ko nga minanalpasan to'y daniw na. Isong excited mo ta. Ngamawan mo tayo. Madalaga na kaon. Wala. Ang mga naranaan na dagiti agdakdakiwas nga adik asaan nyo pa'y ana-aristaw. Naitangarod ti pagdandanagak. Wala. Ingka kitain Ay, ingta kitain ko na kuma. Rosa. Awagak ni nanang. Ang mga nudimot na tuloy ngay may. Imawag ako ng awan sumungsungpat. Nakaturog lakit din ni nanang. Kan amang ano saan lang nga mong obay dito ni tatang. Kasano nga rudan? Inaklawan-awana na yun. Ay, naimimbag pa'y. Hanggang duwatan. Mabuto nga kagbati dito'y balay nga awan kaduak, Dom. Tatang! Ayan nyo! Tatang! Dom, kunam mo nagnaan tinwa nga agdapil day tuyan. Nagado at tugot ng kasla nagrikos-rikos lang. Dumeng! Sika day ta. Tatang! Tatang! Ala! Nakaida-kaida ta sirok kisantol! Ay, salbag day ay, salbag. Kaslamot nagdugmunan kinaganak at akong lita nagiladan yun. Ay na, salbag. Tulungan da nga rin na dumagdirin. Ay, salbag ni Ayat. Ayat? Anyat at sasawan yung tatang? Ayawan, Dumeng. Manjakon, saan ako na mananiw. Dani mo lang yung pinaramit ko. Nay, apa nga tatang? Ay, manjakon. Dani mo lang ngayon. Dani mo, Dumeng! Ang sisit batit? Anyat kinunang Dumeng. Ang sisit batit. Nukasta, muna tinapasama kanya. Saan? Danaw yun at tatatang. Ay. Ni katugangak Agustin. Mananaw. Anyan nga angaw. Doming, mabali namin. Naimbag nga oras yaw, kagawad. Nay, sikamat tiling. Apaya kasla masusuoran. Ay nabo, pasensya kayo awan raranyagan tiro pag ita. Idinto ta siya tibil-bilang yung abulbul lagaw dito'y nagbugsutan. Awan nga ron. Awagan na ka pa iti bangik-ngik, nga po iti laing mga grungiik. Hanggang apay aya. Ay na, mapukpukaw ko tay pitaka, kawanan. Ay na, wanan kagawad. Nay, apay ang tiling. Mabistrap-bistrap mo tagong mo na ba? Ay na, German ayawan na ini. Hanya kawanan. Mapuppukaw ka no ti wallet na, Sirma. Ingka pa i-public service ije bumburadyo. Naggapuak ijayan, Chairman. Agam, awan za talaga tinamnama ka mapasublik pa idayjay. Anya tiyamaw. Adulat tamo tinabalitukan di pa nagpuspusudan.
Iso nga ikararag mo Bareng nabalitukan ti puso di nakapidot no bilang manta na regreg mo. Sana basta marigreg na ijay. Dakil mo basit ti pitakak. No di ka ada ng takaw, Chairman. Dahita uray man no awaragawag no tinakaw ti agtatakaw sana na may sublay. Ang nagijay na isigpit ijay ti pakariribukak. At da ijay tay aydek pangisaksakak iti tupad. Uray dagitay ATM card ko at dada ijay. Dako naman. Mano aya ti ATM card mo? Talaw, kagawad. Napukaw na amin na. Nagadon. Kastoy, taramidam. I-report mo adago si Jay Bangko. Tinapukaw nga ATM card mo. Tapno sana mapukaw, Jay Kargana. In-report ko na. Hindi ko na Jay nangala. Pag numaran na dagi Jay. Apaya kas tati ko nam. Kun kundi ladagi jay nga ATM card ko. Nairam-raman anak po ka. Sama kailalaan di kwarta mi jay. Amang ano may warkit di ng takaw iji wallet mo no aday jay. Ay, zero balance dagi jay yung kagawad. Anya, di awan nga ron ti problema. Ay, dakal! Nini. Kasano adakal no? Dagi jay ngay aydek. Kan dagi jay ngay inruar ko. Alinaon dagi jay ATM card ko. Aday jay natakaw ang wallet ko. Yay. Di kang sangit Naglatarubam. Awan may tulong dito. Mano ayatin ruar mo akwarta. Kakitaan meno kasano ang masukatan. Domeng. Ada kwartam dito. Ala ibagamon no manuta isublimin, sukatan men. Ay! 20,000 pesos, Chairman! Mano. 20,000 pesos, Chairman. Anya. Lagarigat mo tigas jay. Napukaw ti pitaka na dya tileng. Ay naamuno sa dino tinakapukawan na. Di naman amuno na dukot ti jibag na. Uno na ikagarakit niya natakaw. Uno wagat na git di man. Napanamot kid din impa public service si stasyon ti radyo. Malmano man lang na kita may subli ang mapuka wakasta. Malaksid lang. No, nabalitukan ti puso diyan makapidot. So, may subli. Yung tinakapidot kat nangisit no labang ti puso na. Awan latamukaw. Ay la. Awat matlati mauray ko nga umali ti barangay hall. Alas 12 mat nga naman. Ay, mangrikipak. Inak mangal daw iti palayan. Iridip kong tubiit sa akto agsubli dito. Ay na! Thank you! Imbag tanadanon ka pa'y kagawad. Apatin lang. Nakasubli ka pa tadagaw? Ta nasabat ko jay nakapidot dito'y pitakak. Kitain nyo na saan anak sayan, ti Kargana? Imbag man. Why? Nabalito kan ti puso jay nakapidot. Sino nga dyan nakapidot? Ni Apo Paday. Iso malagaya ma. Pudpud no apaday. Ay, kagawad. Tagasam. Yaw awat ko to'y 1,000 pesos. Tatangdan na ngam. Ay, di na inawat. Iso si kanti pang tidak kagawad.
sana, kwartam da ita. Kwartak. Isungarod nga ikan ka. Saan? Saan kami ngagpatangdan iti urayan niya nga aramidan mi kas opisyal? Ala, itid ko nga raod. Saan? Isublim da ita iti pitakam. Public servant kami amakon ko na. Jak awatan da ita. Apo! Hay! Naggasat ako ang tabinig na balitukan ti pusaw dagiti padawatak ko maiti kwarta. Ay! Thank you nga raod, kagawad! Husto ka, kagawad Domeng. Public servant tayo. Ag serbisyo publiko. Sa nga ribo nakasiksikil niya iyaw awat na. No sabali lang ata, inawat na adagos ay. Kat inselser na adagos iti bulsa na. Lakit di Ay, tulungan daw! Ni manang tapaya. Sayang ko! Magan Ni. amang sarsarapa iti buyong na. Ay, sikog na. Ay, sus. Public servant na tao talaga. Ay, apayan, tapaya. Ay, pangasiyo! Aga nakaksa! Tulungan daw! Pon. Tatang, kasanaw. Taray tayo ospitalin na. Sana! Aga nakakmadlay iti dalanan! Dituyan! Dito'y barangay hall. Ay, sus. Pangasiyo! Ayawan matlat pagbayad ko iti ospital. Tainsok mo nila kay ko jay ayudang idilakdan. Langgong nila kay ko. Siniksikugan naklaang adi nakmatlat tulungan. Ay, sus. Ay. Ruwarsan, tiyerman. Ay, Domeng. Bayuyangan tan. Ipaidatan di taunag. Ay na. Ay, pagmasahyan ni Inyang abakla. Huwag German. Si Kadita Sakata siyak dito. Ay, manyak. Apay yung dagngay. Sakruyan ng derman. Anya. Pangasin. Tikat-tikayat ko, Chairman. Parang karuprupan to tay anak ko. Ha? Kukugtaray na kugtaray. Sakruyan kan. Alalayan kayam. Sige, Chairman. Ipaidaya dita pagmasmasahyan ni bakla talo. Sige. Ipaidatan. Ay, sus! You're so cute, baby! Ay, no, nakakukit mo dito nga baby na yun. Baby! Talaga cute eh. Napat gantiwis ko idirumrumuaran ti baby. Ala, tanodak ngagpaiso. Nalaengak mo't ayaya, manang. Talaga? Wan, ay na. Kayat ko lang unay ti agan na. Ay sus, saan mo't amabalin? Baog mo't di boyfriend ko. Anya? Ay, nakapsutak pa lang. Aguray ka man, manang. Ayan nila kay mo, manang tapaya. Awan day jayan. Sa balin ti taptapayaan na. Anya? Ala, nangaw ka magaya, manang. Saan man? No apay ngamin abirbir nga sandak iti tapaya. Di kalakit nga rodon mamati iti bagbaga. Really? Agtap-tapayan iti sa bali nila kay mo? Wan, isungarod nga uray agyanak pay lang dito barangay hall. Ala, Kapilitan.
Siya akong ti papanan dagitay pudpak asaan nga inala dagitay saan ang makasapol. Blessing day jayon kanya. Ala, ang puno kon ti baby manang. Anya? Apay? Ukan to'y anak ko mabaling na ipadawat. Si kamot manang, kun kunaklaang mata. Nung ay mayat ka, di ang puno kon. Sa anak basta agan nga ipadawat ko lang. Naglaingan dagiti agnam ay nga ada anak da adi damat nagsikaw. Correct ka dita mana. Manang tapaya. Iso nga ay, numabalin la kumangag si kugak met. Anya, at dapay lay di barangay hall, di pinaanak yung kantatang. Wan Rosa. Isa kita aman kiti na kiti saan mo nga susara na badom tay padawat mo. Awan pagsukatan na. Anya, ay kaasi mat ano kasta. Talaga nakakasi. Inabando na ti asawa na. Kumano damat balay da pagawidan na. Agab abang damay. Anya daytan. Iso nga imbes nga gawin. Saan na? Tadi pa isa problema nan pagabang na. Asino day di aya? Ngay mayang binirngasan da iti tapaya. Ay, unyag pa isaw. Timamburan ti buksit na iti nakitak. Kabulanan nan. Naganak gaya man. Nagpaarayat nga raw. Karkarigatan na piman ti imay di barangay hall di agpaspasikal. Iso no choice kami kanitatang. Pinaanak mi na. Mayat Laing kay gayam parteraw. Parteraw? Partera kunak kumang. Lalaki kayo mat. Di parteraw. Anyat kinunam kagawad. Putot ko. Uwain kapsat. At dadang agina iji barangay hall. Naganak ijay ni bakit mo? Oo. Saan ko putot day jay? Anya? Putot ti kay banday jay. Madimat ti kasta ibagbagam kapsat. Agano kayat mo putot maun? Madiday ta. Inkakitaan na ni bakit mo. Kat iyawit mo ni iji lugar yaw tanay kaasimag. Isumag. Masyan ka. Isu aputot mo langan. Anak yun kan bakit mo? Talaga gaya madi mo kasyan nagdiagin na. Saan ko nga ro aputot na jay? Isu aputot mo langan kagawad. Hala, agyaman unay ni Mayang alias Tapaya. Tay manugot kayo nga oray. Dito'y dapay lang agyan, iti anak na. Oh, tanggad pa ya. Wen, dito yan ngagtanggad. Kitangay nakakaasay, tapi nanawan ket nga raw, jay langgong nga asawa na. Ay kitulungan tayo Wala dyan mo. No, dakwar tayo dita. Kitaan niya basay. Tay kantayo man ti igatang na iti sabon. Ano niya pa dita kasapulan na. Wen, sa nabalin, jay kanin na, tay laklak aman ni Rosa. Pasaray ni Mutsufeng, tagluto, iti maited, akanin na. Dahito yan, tay duty tayo. Agdi tinulong tayo, at tumulong iti kapada tayo at tao, nang runa iti kabaranggayan tayo. Maturog kan, babies. Maturog kan. Ina, iturog mo tibisin mo, tani. Awan mo't pa'y maginanang mo. Nay. Apa yan? Tanod bakla? Si kamot tanti agaw awer. Una Napananan na nga tan, kada nga inana.
Di na pa'y pinadede, ito'y oryos na. Ala, mabisinan. Anya pa'y ngay, sinublat ko ngay no ba? Ti daras na matan timakyas. Adala ka nugatangan na ngam. Di man lang nagsublin. Ala, Di. nan, siya man ti mga ba? Aday ta. Sublatan man nga rod manang Rosa. Ay na, apo. Tanganak pa yan. Nadadali ti beauty con. Ay na, kaasi ka mat. Ay na, manang. Ni, kayat na ka. Nagsardungan. Di mo samat ngamin amo ti agubay ti maladaga. Ang mga namasaksakitan mat. Saan mo't mabisin kunam kay di Anya katay dyan akin anak iti daytoyan. Nagan anak pay lang amin. Ay, Yawid mo manang Rosa. anya. When the best padadye mo niti sigat tanye ang mga numalumton nga agsubli di nakabolos nga inada ha. Ay naglokon day di atapaya. Tinakyasan na latan di anak na. Kastamat ti ko na ni tanod bakla. Iso nga men ti para awer ni tapaya. Ay, awan day jay. Isumot laki na'y kayat nan tinamingit wino naganak ako na diti barangay hall. Tanatalaglatan na ng panaw iti anak na. Imbag, tanay ra na nga imay ni Rosa dito. Iso nga nyawid na na. Ay kasanon, no saanan nga agsublay ni tapaya. Pinanawan na nga tadya anak nan. Ay nyata mo tayo nga eh. No kastaman, anya nga raw. Aw-awirin latan ni Rosa di anak na na. Kasta lang. Aging kat agsubli ni tapaya. Kat no saanan nga agsubli, di instant baby min ka ni Rosa. Ah! Ay dadaka ay ayat ti tsura dagang sangit. Apaw, daya. Pag-aayat na na pagsangitan. Ay darasam katagatas ng tanay mabisinan. Oh, dayto yan. Ay imbag katadadagos mamadur na. Ay, pinataray ko adagos ni Duming ijiili Napanaggatang kadagiti ka sa pulan to'y baby. Adda anak yaw no kaskasanaw. Saan nga tangag subli ni Manang Tapaya? Ay, paliiwan Ay, awan manaknakam day dyan anak. Damat pagsayatan na no dinan sublan to'y anak na. Iso na laang saan aligal nga anak mi kendumeng? Day talang ti problema. Ay, simbre kaklatan. Adi mo nakasira tiri daw yaw. Ay nakaumumay kumot nga min lakay. Imayak. Tanapatag day ti ibagak. Anyamot day ta. Anya ti bagayo tatang? Anak yu pa'y laang kenduming day ta maladaga. Ha? Day, apay akas tati ko nabgustay. Awanin. Agmauyong sa kanumot gayaman ni Tapaya. Kitjay mo't lakay na nga aking putot dita at da iji pagbaludan. Anya? Allah! Iso nga, anya nga raw. Talaga kastan Nayon ti obligasyon ni Duming kas kagawa din dita panagbalin na pailang nga ama dita maladaga. Rosa, saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Sana mabalin nga gyan latan ka na talay anak ni Tapaya. Nay. Dumeng. Nay, apay Duming. Himot mo at tulungan sana ti... himot. Ngam adaahin sa ti gobyerno arombang apakaipasidungan na ita amaladaga. Makabasol tayo. Ay. Aywan mo't kidi Alawon. Ay, awan lata Rosa. Awan lata ti anak yo. Ay, iyag. Awan lata.
Ay, nagtagtagay na pakmanan.